ale vo in nia chuan people's plan campaign malak na le har sat na sut kian dan tur chung chang kan soi ho don ani Ministry of Panchayati Raj Government of India chuan kumsang ni song pariat atang khan kumtin people's plan campaign PPC kan ti mai kha abuat sai thrina chumia kan thupui pakata chu sabki yojana sabka vikas ti ani a chu scheme zong hi mitin ten kan so tangkai theina tura in rilriat na ani deuh berang chu Mizoram chuan local administration department le rural development department te tangkopin thei thop cho in ma an la thina chuti rural chuan line department sang te po in thei thop cho in an ron pui bom thin bok ani kumsang ni som ni pakhat October ni atanga January ni somthum pakhat sang ni som ni pani chung hian sarkar kumthar lo om tur sang ni som ni pa ni atanga ni thum chung man tur hian village council tina GPDP siam le tur ani don bokani India rampum huwa phian panchayat kanti tual chung sarkar din mun chu PRI te nuai ni singruk chuang zet an oma tin chuta chuanin gram panchayat po nuai ni singruk sang ni le ti an omboka block panchayat sangruk zaruk somsari pathum le district panchayat zaruk som ruk an oma tin elected member nuai somthum pakat zinga nuai sompali point thum kwa chu mai chia an ni boka panchayat tina hianin average in population kha mi sang thum zali somparuk ang ani kumma salam a chuan khotin din munjir chian na mission antiodaya survey kha kan nei thina amaro chu kumina hi chuan nei to lovin kumma sa a kan survey na result atangin a report le gap report te kha man tangkai to tur ni a chumi be chan chuan GPDP kan siam to don ani GPDP kan lo siam to thina khan kan sector sang te kan ngai poi mo vak lo thina sector somni pakwa 11 schedule noya om te kha awai ngai poi mo vek tur ani a then kata len deuh lek na lai te om ma se a khoyama hi lam chia lo turin ministry chuan min du a chuti rual chuan sector pathum abikin sanitation drinking water le ro cha hian kan in concentrate na sa hle maya kan sum le pai nei zong tam zo khi hetila ma hian kan manga hei po hi ministry chuan sector dang te ngai poi mo a kan resource te po sector danga mangtang kai turin min du bok ani resource envelope shima hian alom lian deuh chu 15 finance commission grants za asomli pangate state finance commission grants angchi za asom pakwale National Rural Employment Guarantee Act noya za a somni palite ani a heng ho ringota hianin summu nan kan manga chu wang chuan scheme dang sang te summu nana mang na sazual turin le dap chuak tam turin ministry chuan min du ani flagship program trend khat kan sor thei tur te po hi in en le thuakla agriculture lama te scheme sang oma health and well-being lama te po chutiang bokina oma environment noya te finance le urban program noya te om bokatin hei ujwala yajna kan ti angchi te le thil dang tam taka omani eta hian soivek le zia vek sen ani lova chungchu kan injir chhojela poimo atin SIRD and PR te po in engemo chen chu zirtirna te po kan in petrina heng kan injirtirna sang te poi kan material impact te po hi ti bo mai lovin uluk takin na thaila atul huna om thina henga te yan kan chhor tangkai le don ani tuna kan mamo ngal lo ania wanga ti ral mai kha te lovin dim doi le ngai hlu takin na thini la kan chhor ngai don ani ti kha kan som do bok chawa tin state level a hian malak na sang oma te chuanin state level control room SRD ya te district level control room DLAO office te le block level control room BDO office te siam ani boka tin nodal officers te state level a joint secretary LAD kha state nodal officer ani a district nodal officer atan PD DRDA te le assistant district nodal officer tan DLAO te baka block nodal officer BDO te ruat an ni ti kha kan shavek ome
facilitator te po ruat an ni a khotin vil turin chunga chuan MZSRLM noya self help group member atanga ruat te an ni a chung a MZSRLM omlo na huna chuan VLA kan ti te BDO office atangin ruat an ni bok thina chung te chuanin frontline workers lo thopui te special gram sabha hoi hot te mi pui hui khom te gram sabha nei dan report pek te le GPDP siam konga pui na tam tak te po kha kan ti thur ani atin GPDP ataka man ani huna po tel pui le vil zui na kha facilitator te mo phur na tur ani boka then frontline workers te hian line department atangin min ron tel pui ve thina chu GPDP siam huna hian an department tina an na tho thei te le plan an ruam man na angte min ron present ve thina chung chu special gram sabha kan ti akhan min ron tel pui ve thina ni atin department IO an presentation pe ka te po kha VC ne na a copy an pe atikan resource envelope fel takasiam mani theina turin khang kha uluk takin an lo zir chiang thina village council a tiang kan GPPFT ten tangkai takin an lo mang thin ani tin khwale tui minol pui te hian mo phurna tam tak ka na ya people's plan campaign chung hianin mi pui thling chin to chuanin kan ti tur tam tak a omani gram sabha a kan tel ve shrim po hi kan ti tur poi mo tak kan len chuana ani a tin kan ngai dan le kan har sat na te kan soi ve bokanga GPPFT tenen thok hobin tangkai takin an mani fin chua tu a po kan om thayani ti kha kan riat apoi mo atin GPDP approve lo chungchang ate siam tha chungchang ate po kan thu nei na vek ani a amaro chu a meeting hun lai taka kan kal lo chon thil kan ti thei don lo chu wangin GPDP chungchang a gram sabha kan nei te uluk takin kan tel ve thinin kan vil zui tur ani Ministry of Panchayati Raj chuanin vi sitin te kha sankalp intiam kamna ti hlotlen tur siama SDG goal pakhat tal thlang turin min du a Mizoram chuan SDG goal 2 zero hunger thlanani a tram tuar omlo na tura malak te eitur niang nar nei te eitur frisel le chotha nei na tura malak na te ruam man na tel te lo le huan siam dan ngel nget zok buat sai te tin nau pang tlei ro le rai lai te frisel na tha an nei theina tur te a ruam man na siam ani a heng hi chip chiar takin uluk takazirin kan plana te kan tel tur ani ang village poverty reduction plan hi Ministry of Panchayati Raj chuan GPDP a tel ngei to turin aron ti a self help group 10 an siam he ruam man na hi an ma ni tan chau member tan chau ni lovin amamo tu apiang te ta na ma son na tur le scheme chortang khai thei dan tur te po a huam tel thina chu GPDP a hian kan tel ngei to tur ani a upload tel ngei to tur ti hi ministry du dan ani timeline kan hun man dan tur le hun bithlia hi Ministry of Panchayati Raj chuan fel takin aron siama chu tiang zul zui chuan ati hlotlin theina turin Mizoram sarkar po in hun bithlia fel taka siamani he PPC hun chung hian gram sabha voithum tal nei tur ani a tin a voithum nei na po hi November thachunga zo fel vek turin Mizoram sarkar chuan rom man na siama heng te hi zo man ngei tura kan in buat sai apoi mo tak zeta chuti kara chuan har sat na big enge monei kan omani chuan ho tu te ne na in report vata remchang rom man na an siam the nan in thil thin tur ani GPDP pe fel hun tur le upload hun tur te le thil tur sang te po sarkarin abithlia vekani heng kan hun bithlia te hi kan von that a kan zom shram chuan keima ni tan bok tangkai le ha dam thlak ani don ani amalama kan soi tel lem lo on source revenue hei hi kan sum tho chuana tur le chumi kan sum tho chuat te manga na kan tho le tur GPDP a kan da tur te ani a kan on source mangin keima ni tho chu mang te po in na tha kan thok tur ani tin PIB kan tar fel le vek anga ya heng te po hi thalak geotech upload le vek tur ani don bokani tin facilitator report buat sai le upload te angai le vek boka kan GPDP final te po kan upload le vek angai dona block nodal officer ne na
engkim kha the lua pom felani nuwa chuan chunglama kal chhozel tur anita a chuti rual chuan har satna chrang hrang kan lo tok ve a gram sabha a hian mi puyan tlem lutuk ti te kan nei thina thalak then khata te po tlem te kan langa chunga chuan engwangin nge an tlem kan ti chuan kan puangza thatok lo kan in thril thatok lo te po ni theya COVID-19 awang te po ni theya puanza that in thril hriat that le COVID-19 a po inven na tha mai tuam te hand sanitizer man that te social distancing vong chunga gram sabha kan nei theina mun tur thlan thiam te po apoimo ani hol zim te in zim te a in khung khom kha chu arem lova chu amun kan thlan uluk chuan mi puitam tak kan tel theidon a voters zinga soma pakhat tal ang kan kalanga yani facilitator te hian har satnan lo tok vele thina internet thalowa wanga mo a internet lam khoi na du ang to ka thiam lo pal thei ani a henga te po hian block nodal office a hriatira min puitu supporting staff te ne na upload sham thin tur ani anga tin khothen khat chuan ma gap hi mission antio daya survey gap analysis kan ti ang download tur khanei ve mi alawan oma heng ang nei lo khwa te hi chuanin BDO block nodal officer ne na hriatir wat tur ani a ani inati dan alo ngai tua puyanga kongdang a omlo ani po in an khothen an ma ni kho an pui deute gap analysis kha download ve in chumi ang zul zui chuan a inzir chian thaya an khodin mun dik tak chu khami be chan po khan an thre thei ome ate fungte ministry ina aman ang te kha an ma ni in te nan lo mang ve sela atha ang tin own source revenue mu mal lo deute kan nitlang puya VC Act in apal sakchina chia khon le user charge lakhi in thlashung hau lovin kan ti turani a kan duty ani chuan kan own source revenue man na te po langtlang le fel fai tak ruam man na fel taka GPDP a tel vekin kan da donia internet mu mal lo internet mu mal lo chungchang hi chu a solution immediate in aum thailova chuti rual chuan BDO min bial tu te shril triata online a kan thil ti thailo po offline na upload te po angai thina chumi konga chuan ziak te thalak te video te mumal taka record kan von kha angai ani har satna eng po neila kan bial tu BDO block nodal officer ne na arang thei angbera thlenwat thin tur ani mitin hi zirlai kan ni a in zirbel zelila GPDP rin tlak siamang kalome